malu si tātou watanu. Ia, i so se tafa o le lalolangi o loo mafuta mai ai, whaatalo whātu suafa manu mahalo. Ia, o Yesu Keriso, o ia lea ua tātou mautofi ai i le ola e whaavavau. Ua tau wāmi o tonuina ai i tātou, o ia fo i o loo iai le olona tumu ato toa. Ua o tātou maua ai le alofa tu noa o le tātou walii, lo tātou watua, ia, whamanuina le suafa o Iova. E rei foi avano ua toe maua tātou te toe whaalongolongo i foi le upu le atua, ia whaamalo si au foi lau sāvalinga, malau nei sāvalinga, e rei foi ia fiafi. Le tuola mātou te mātou te vi ia o Iova, mātou te watu i lau no whaali i o le alofa tu noa, i le suafo Yesu Keriso, te wala au ia te oi lo wanganga, se i wheta laila hawa fio o oi o le whaia onga e te awa o mai te i mātou i ala o le amio tonu. Ngā lue lou anganga i loto lau whanau a oa o whaatonu ma whaasino mai e la wa fio wala o le amio tonu a mātou su e iau wa fio pa ia. Ia a vea lea ta mao se whaamalusi au le mātou sāvalinga i le mana o la wa fio. Toi te talo ia te oi le mana o le tala le lei. Ia whapeona ngā lue le i tonu o mātou tangata, ai mei se foi le ngā lue mai o lo wanganga i tonu o mātou tangata lilo, ina ia mawhai o na i le suinga i o mātou wola, o te talo le maleo lenga, fsoswani mai oe le nei a fiafia suafa o Yesu Keriso, o le mavala au tuai nei, amene ma amene. Via le tua, a feo lewa e ilungo le tātou Bible Study, tātou wā onga tuspa ia i le reia fiafi, ia, mele i sau peni. So soani, ia, wha maulalo se note, ia, po se mea fo wawatu i lea tua ia te oe, ia, ai le ngata fo i lea share le tātou plokalame i lungo lau timeline, ia, e tito ia siasi se taimi, ia, to tele nisi o i la tau e wha peo o na fo ino le mea. O le watu sia ia polo wa o ngā tulawa lunga tātou Bible Study a o fo ina wala au lia e lātou whaife au ia po au nā lea tū po lātou e kale sia e wha malosi la sa ia o le aua e wha o ngā lātou note ia whai ngofia te i lātou no lava lātou e su e la o ngā tu spa ia ma ua lātou wha matala ina fiong pa ia lea tū a laua ile lātou malamlama anga ia pe o le benefiti le nā o le tātou Bible Study ia o te iloa e te lelo na sao ia malo malama anga ia fiongo pa ia le atua. Amene, fsosoani meo le anganga ia te i tātou. Ia nea fiafi, ia le me te le tango ilo share tātou prokalame, ilungo tātou timeline, o ilungo lau timeline. Ia vea lea mawhaamanu ianga i se isi. O la atau mawhaile nea fiafi o le tala noa ile Anapogi e fina ngalo ile atua. Ona e, o ile vaenga le nei o le Anapogi o se vaenga e se le te le pe a tātou talata noa mai o le tele fu o se vaenga ia ele o tele ia se malamalama anga o le to o tele ia ona fu i ele o oina o te iloa o ia le to o tele o taune mai mua mai ia ma le to o tele sa o tau whaalongo ia na Anapogi o tau mātua sa Anapogi o lea fu o tu o ia whailau Anapogi au noa ma so malamalama anga i le Anapogi ai whaaftai le atua, mo le nei lao e tātou te tala noa ai. Ia ma tātou wa ai i le te le i o le tāu o le Anapogi le tātou wholaunga. Mai o le tasi leo vaenga i ala i ona to a tele kerisiano o la whaia ina. Ona e le o whaatino ina i le vaenga lea o le Anapogi. Ona o le Anapogi o lo whaamamao lea mai mea ai. Ia ina ia mo le afoi. Mo se mafua anga tau whaaleanganga. O le alava se mea whaaleanganga e te alu iai. Ia e tā ua tele le vaenga leo le Anapogi. O le Anapogi foi, ia na tātou tala no le vai aso na te anei. Ia e iailo na i tū le lei, mai e le lei ale Anapogi ia, ai aona e alu i molo malamalama. Sa o tala no fo inisi o vaenga e peona i le Anapogi o Yesu. Sa Anapogi Yesu ai nalu Yesu i tutonu la na te ilo le upu. Ona o le whaite na o le mea leo lo Anapogi e te le malamalama i le upu. Ona e take advantage ai le ti Apollo. Pe a whai e te le ilo le upu. Ina ua Anapogi Yesu na ia langona le leo le ti Apollo.
ai a faila e te langona le leo le ti a polo I to tonu o lau Anapogi ai te le malama I le upu o le atua. O le ala le meo le atupu. Ona ta I se ina I loa leo oi. Ona I to tonu le fionga pa I a le atua. O loo I le familiar spirit. O le anganga lea o le anganga vavalo. Ma o I e tele ina to tele ia amene. E tele tangata I to tonu le ekale sial te minei. O lai prophesy. E le o prophesy mai le anganga o le atua. O lai prophesy mai le anganga le o le familiar spirit. Ai le la upa I sina vaenga le fiafile nei ona e sele mta upolo te fita no le fiafile nei. Ya uko e kaulo mafu fau le vaenga le mta no le vason te nei. So minus wauta to wo e afoi. E tala no le na vaenga le vaenga na lo ta uai le familiar spirit. I tua le whenga tuai. E te o lo ta uai le anganga le na tau mawhai le atua e wha mamau mai ona tangata. E awane I o lātou iai le anganga le o familiar spirit. Tono le tusia Levitiko lo na mata upu e. Tato atu I pia ia tau wha malama mai. Na o tuto pa ia le vaenga vaiaso le te nei le tūlanga le o le te leo le afianga pe a whai te Anapogi au normalo I lo le upu le tua. A whai te le I whalongolongo le vaiaso te nei. O le mata upu lo na lua I lalo o tu le mata upu le sānen te nei. Na ie le tātou Anapogi na te halu te bavai ai. I te tonu le mata upu le sifulma leiva. O le tusia Levitiko. Excuse me, fa upa tolu tasi. Fa mai. Aua tau te whaasanga atu ia I lātou o iai a itu vavalo. Aua fo'i te sa ili I tau la itu e leanga ai o tau. O au o Iova lo o tau watua. O lea e tā ua I o tangata ia sa ili I tau la itu. O lisi mele te mo mele Anapogi. Because o tangata ia sa ili tau la itu tutusa le leia lau sa ili le atua. Ma le sa ili o tangata ia le sa ili mo meo wha tau la itu. Same way. Tutusa le le whainga. E le ai foi tangata nei. Ai ese la ia. Ese ia i tu la sa ili ai ole anganga vavalo. O la foi e ai le tu ile anganga foi mai. Give no regard to medium and familiar spirits. O le ale mea le ina tā ua o le familiar spirit, o le anganga lea. Aua nei ngalo ia te oil familiar spirit e to tonu o lo ainga. Tele na te tonu o lo ainga. E tele la, e ile teimi e pi I ite lo utino. Pe a o wha alongo I tangata ai. A whai o oil tangata tali tonu. Amene. E la utanga whai atu tala o ie o le warning lea mo oe pea e alu se lotu. Okay? A whai e te alu I le lotu, ai o oe le tangata e te tali tonu ia Yesu. Amene. O oe le tangata, you already have faith. Ai ke ua e laku le lotu, ai saule whai fe au, tu mai lunga, whai maritala al whai fe au ia te oe. Whai mai, o lea I te tonu I le tangata o afoi. O lona tina so and so. Lawa ka umeri ngolo ki ngā. Ka umai mele nei. A lawa amata na tano ta umai mea o lo tuanai. E aruaku I lunga ai whai maritala tangata na. Whai mai o lo ki ngā e wha apea. O laitala noa mai lo tuanai. And yet o oe o le tangata tali tonu. Amene. O lea e a fo ino le mea, e mawhai o le tele o le anganga le o le familia. E malama uma I loutua nai. E na te ilolo tama, e na te ilolo tina, e na te ilolo tua fafine, e na te ilolo tupene te tono lau ato, na te ilolo kupenga kokongo o lau aia. Because it's o le anganga le lai to tonu lai ea, e familia, po se anganga le se to tonu o to ainga. O I lai tele na ta se ina tele I tangata, I le whaalongo loa pe sau se whaife au e ka umangi mea ngi alako secret. Ai maisi a tangata kirisiano o lau whaatua tua.
Tu ia tangata ele o whaatua because e mawhai ona avea ma sign to the unbeliever. A whai e tupule mele to the unbeliever o lona winga e mawhai ona o le anganga o le atua laua communicate e tau mai. A e mawhai fo i e familiar spirit ona whaavalea le ke risiano ua talitonu ua whaatuatua, laua na i le atua, ai laku le si whai mai, o le merenga kupu ia oe, le merenga kupu ia oe, le merenga kupu ia oe, and yet o oe o le atali o le atua. I don't believe that that's the Spirit of God. O te tali tonu, o le familiar spirit. O le ona fo i ele mana o mia ele atua se toi whaatali tonu oe is a word of knowledge or word of prophecy. So ele mana o mia lai oe se, so o le mia lai nai take advantage a polo. My people perish because of the lack of knowledge. E tele la, to o tele tangata, I see them, you know, to o tele tangata, they been in the church for years. Lai malama whaatua i le atua. Pa a o nei na wala au o tesi, o le mele na whai mai, o tutono o tō a inga, e le melea, ma kua i ofo ia resi. For mai sau le atua tau mai, really? Is that God? Because ole tele o teimi the word of knowledge, amen, e maa fuona mai le word of knowledge is for the unbeliever. Mo tangata ele talitonu, ai a whai o oe tangata talitonu, kere manga o mia la sa o le akua, whananga mea koe kau whakarikongo i oe, no. God is not a God of confusion. E tele laina tutupu le teimile nei, and also peno whai atu, even people they call themselves man of God, they also, o lo ngā lua i tua le anganga lea. But I also believe o le tupu tutonu le lotu le teimile nei. Amen. Hallelujah. Are you guys all right? Hallelujah. Tato atu tu se Levitiko. Si kako ngofu, si kako karkar ngomo mua pika se facing a serious or Afrika uri le kako kere i or kako makaupu. I tonu le tu si a Isaia. Lono fai upo e valu. I'll show you something tonight. Fai upo sfumariva. Fai mai le tala. Sumariva. Ala tau fai atu fo i ate o tau sa ili atu ia itu vavalo, ma tau la itu o e leo i, ma e ua memu ia o tau tali atu, ale sa ili atu e ale nuu i lo la tau atua. Ina sa ili ia i le tu la fono ma le mau, a fai la tau te le tau tala e tusa ma ia upu, ua le ai lava se malama ia te ila tau. It's one of another scripture lo tala no le familiar spirit. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whispered and muttered. Kama ia leke, afoi, e ro polisi o vaanga le kalo fu inganga ese. Should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? O le anganga lea. O lea wai tutono le kale sia le taimil nei. Ai o le to tele i o tangata o lo o tai se se ina ai. And I will give a testimony le fiafia nei. And I wish ke ro le a o le mele nge ka unga umai funga upai postari o kau le ingia uo so le whaonga o uo e whai whakai ka inga. Anyways, whaftai le atua, you know, I always use some of the things na sa tutupu. That's the only way no owa o ina le fiong pa ia le atua. Not just only by reading, but I also experiencing me na tala noa mai le atua ma o mai ia ula ufai ngā malanga. Amen. Ma o le tasi leo vaenga na o pick upina mai tutonu le ekalesia. Lela umo utala noa nei. So totu mua le i whamatala, ala utala le fia whamatala. I tutonu le tusia ngā luenga o lona mata upu e se fuluma leono. Te mana e te oe te whaalia ia te oe le anganga le tupu tutono le ekalesia i le teimile nei. E mafua mai pēno o whai atu, o le familiar spirit, e ke sa ili aku i le Anapogi markakalo, ai pe e ke le catchinga ma le spirit le atua, ai catchu mai oe le spirit le anga lea. I te tono le tusia ngā ruenga le se fulma leono. O lea i le mera na tupu i le la tātou whaitau wai, o le tala le apostolo Paulo ma la ngā ruenga le na, le sa whaapeno wai e, ta la il tala lei le la tato faitau wai i le tonu tu singa luenga e suma leono foi pas fuma leono fo mai
ua atu I mātou I le tatalo, ona whetai iai lea ma I mātou le tasi au na teine ua iai lea itu vavalo. Wana maua o loa e tele ma ona alii I ana valo anga. I want you to know lea nganga o le mea lea, o le itu vavalo. E tele lava lea nganga o le itu valo. It's all about money. Amen. E whao ngā tele le mele o le itu vavalo, ia le au wala e mauai mea, mauai tupe wai pe o le si mele nei, e pe o mai fo lele, o mai ia vatu sea. I see this people do things e tele na o tangata e oi, wha pe oi le man of God au mai se prophecy. I'll give you this, i te mana oi wha ilo ia te oi. I to tonu o le whea ngai ngā fau, this is a warning. In the New Testament, it is not biblical for you e te alu I se perofeta e au mai se upu mo oi. It is not the will of God. In the New Testament, I le whea ngai ngā fau, e le tu sai ma le fionga le atua, lo walu I se perofeta e au mai se upu mo oi. They can confirm some stuff, ai te le alu e au mai se upu mo lo wolanga. Tau sanga le na te nei, na sau waina se tasi o wo fai mai e te hau need it, tatan noa. E iai lo na tau songa, na o I le tangata langer ka ngaka prophesy iai, o le prophesy le tangata sa alu na alu su e mai se prophecy. Ono fo o saulu tangata lea ave prophecy o oe ke miliongea, o oe whaapea, o whaapea. This is a true story. Le mori maule nganga le li. We had a lunch, sa whaile matou lunch I lesi aso. Whaile matou dinner. Ai tala ilia si vaenga le, o lona tausonga, wapipili. O whaiaku, o lea mea wapipili ai. Ngā alu e manga o su, e mai se upo prophecy se mi ngā lesi, ele inga nganga sau e whai. Ai saulu ngā whai ai, you are a millionaire. Whai ai o oe, o le familia tua o oe o le miliongia, le sa nau alu e su e. Whakole ala me o pili ai. Sau loa alu whai ngā ruenga koru, e ngā ruenga whai ngā ruenga ai. O le kauma whai alu e kuri le, ia kali mai le mele le prophecy le na whai. La ua mai o ki ngā inga ia. So I'm not saying this for le stu langa, but ringa lau tala, o le misled, o le tai se ina I o tangata, o le malama talo whai ne o tātou tangata. Be careful le mele o le o e afo, I prophesy mele o na le tueti o tau. It's not biblical. E le tusa ma le fiong pa I ale atua, le whenga inga fau, e ma whai ona confirm e le perfeta se mea, a e le se mea la kako uo fu e su, e me se whi au mo kako mai le atua, a le mea le nau fu e mai e lea, o au se sia ke o kou, o ngai ko ngia ke o kou le nganga o le atua, it's in you. Amene. O ila, o le tele la, e take advantage tele la le nganga lea, e su e ai mea. Kama ia nganga umala, unga koso mai le emotional ka ngaka, whai lo nganga whika ngisi o ka ngaka whaafio, sorry ka ngaka la unga, saulo ma le offering. Amen. Alleluia. Ke lore ka la ale fo mai asola. Na sangi anga, o le siso ngau ke halu wa aia, le fo mai. Asola, lau ke Samoa. This, o la kwa makango fo mai o omi vo le piko le o manga va vo le mar fa so solo pa ku vo le ango o le vai lo nga ku kango le fo mai o omi fa mai aki nga lo nga fa mai la ia o omi o fa no o ki nga fa ia oi nga ki nga mai o I la le fa le ko be fa pe nga ngia fiafi le la kango o omi kwa ngai va nga ia aki nga lo fa mai ia pe nga ki nga Vai ke le ilo, po o ele ke ngofo mai, o ele si fia ke alu su, ele au perfeka mai lunga ia ke oi. It's not biblical, it's not the will. Ele o le fina ngalo na o le atua. E ke kau le alu su, ese perfeka. O le to tele o tangata, ese alo wha alongo ilo kingo. Ele keimi vo ke wha alongo fu, lele ai o, mai ka ngakawa mai, this is a great man of God, this is my, ese alo wha alongo ilo kingo. Even me, ese alo wha alongo I kingo, afa mai ka ngaka, great man of God, commenting ese sia kia o great man of God.
E pia e se alo whaalongo I lo kingo. It doesn't feel right. Aluinga la utala, I am a normal man who know a greater God. O a ora tangata a normal, o leo te iloa lea tua matautia. If I pena fo, oi, o tato umalava, you know, we are all normal, man. Amen. Ele ingi special fo ile ale tua ma le ingi ele ingi tangata fo ile o tato umo fa na ole tua we are all equal to tusa le tato. Amen. Hallelujah. Even though la ele rank le tua, that doesn't make you pe yo hau. Ele fa pe o fa ya o ingo kuspa ia mo wa o ina le upunga o fa pe le o special the body of Christ. O hau le special le tua anga le ai o le ele ai. Ele fa pe fo le lima le maka o hau special. No kukusa uma pato vainga uma kingo. Apa ia le maka, ia ale ile lima e fixing al maka ele ai ale ai fo le maka ile lo lima po fen me anu ia. E ngā lue whaatasi umala, e le special si pati, le si pat. Wha pe nā fu la tino ke riso. E no, pe ua tele tangata ua tai se ina. O le simpo i le upo le atua. So be careful. Wha mai la ia. Continue tala, wha mai la ia. Tu whai tau sumalono. Wo atu I mātou I le tatalo, ona wheta ia I lea ma I mātou le tasi au na teine ua iai lea itu wa valo, wana mau o loa e tele mau nā li I ana valo anga. E kuso valo anga I e kokongi. Wha mai la ia, e fe muli ai o ia paulo ma I mātou, ma alanga, wha alongor kala lea, ua wha peane, o auna nei a tangata o lea tua sili ese, la tau te tā lai mai ia te I tātou le ala o le ola. O le kala lea alea iku valo le fai. A e fai tau I le tala le vala au. E le o se kala leanga. Toi whaalongo fo mai. O auna nei a tangata o lea tua sili ese. Wa si e ka ngaka I lunga iai. O le wakango si I lunga le man of God. Wha mi mika le man of God. Wha mai, o auna nea tangata o lea tua sisiri ese, la tau te tā lai mai a te I tātou le ala o le ola. Is that sound familiar? Me lea le no whai atu e ese alo o kingo pe o wha alongo ngai, evi vi e se man of God, e pie mangiki roka kingo. I lea nganga lai kua. O no lea nganga nei le whawhine lea, o le sau whai a paulo, le sau whai tangata, o auna nea tangata o lea tua sili ese. La tau te tā lai mai te tātou, his tangata for me, this is a great man of God. I receive my healing, my prosperity. O kangi me receive my ioko whaapea sole. Ka lo whai ngai tangata. Amen. You guys all right? O omia se ki ngā, o kalanga al fo mai. Fo mai aki ngā lo whai mai. E se al mea ngā o kukalangua ngea fiafi. Why we are heading this side, Lord? Ne tua, I se ha o matu tano nevi. Vi ia o tama. Amen. Is that sound familiar? For mai lai, la tau te tā lai mai a te I tātou le ala o le ola. O lai le leile kala le whiga ngā whai. Ai whaalongo ia Paulo. For mai ua whaapea ona whai e ia I aso e tele. A ua ti ngā Paulo. Ua whaliu atu. Ma ua whai atu I le a itu. O te whai atu I a te oi le suafo Yesu Keriso. Halu ia I fafo I a te ia. O na alu ai lea o ia I fafo I lea lava I tu waso. E sa o le tala ma le leile tala lana whai, ai se le anganga lana whai, la saitua. O le anganga o le aitu vavalo. Lea saitua o le whawhine lea. O le anganga la lea, e tele fo I, o lo o tele I to tonu le e ka le sia le teimi le nei. Makua I ke lea e o oi kua le pule laa, wa makua I la haunga ma profesai mele ki Apollo. Amen. Ia si fa makala la kala lea, talo I lea tua, I love all my families, my friends,
Ai a ono tala noi le upo le atua. O le tele i o me sometimes o o te concern fu o lātou langona mo lātou feelings manisi o vaenga ki whapesi ka malo Kevin pe le pole I ka ngaka yanga warm no I concern for them I pray for them amen but I'm not mentioning names but o lo te me se whate ta inga amen but to te lo tangata they know lai pure lo ha te mafuai no fail te lo mea lai a fo I whamatala I but o le tala le la whamatala I no le mea sa tupu o ke mga o ka au ki o kou le mea le peno whai ato le tupu tono le kalesia e le aso na wala au lia ia u ma umusio to lua stasio ma wo whai whi au ma o lo lotu ma tu la ma tu le pito I lumole pito I lumole farsa fo I lumole piko I lumole te mi walu le vi inga halu wale vi inga le tai au na wa ma uala I fou I o ile kalesia ile vona mai ai fato ma fou la la wa halu wale vi inga la fo o si o kalima fo ile ia o tele o fai atu fa pe o ua le leila o fa longo ile anganga but for some reason I don't know ia o te lo le fo e mai mo mai ia nisi o le kalesia le tano ai fo ile but I really want le mafuanga te whamatala I le mele just to set you guys free. Hey, do you know some of the things look at it cost me? Pero no foi aku ume funga wa le mangia wo so le ka ko pai postari. Le wa kele aku wo wa mau. Hey man, wa kele aku wo. O le ala si ia uli ma fo ile lunga ile o o faltu fa fe au yo se to lo faltu fe au mo se wo fe au le mo ke piko no mali vi inga o la la vi I o maka ngaka ai ile piko I kua o ke fa longo kunga o la ka ngaka la mai hallelujah hallelujah like everyone is worshiping ile keminga ile tu ai ile leo lo fa lo kwa se le sau mai kua fo ile le ma la fa ile vi inga pe lua mingu ke o fa longo le leo and then something stir le tu tono lo noto o la vala au ka ngaka leo la vi I fo la hallelujah praise the Lord la ole uso la ka fo hallelujah uma ka ngaka ai malisi hallelujah la hallelujah fo kua this is a true story la ke fa pe nge ai luma le o mo se ko lua la le ko o kafa alua e malia I lalo ulima fo le lalo uma mo lo fia vivi o kilo lo ko so e me lo po pe fia le mele sa o le leo le o kilonga me ngai kua o luanga me ka ngaka la vivi la le si lo matua la piko I kua la vivi piko I kua la vala hallelujah praise the Lord o le fo vivi uma kusa mo vi iskanga ai e se ala fa longo ne mo ma ule ngaka pa o tele o la atonu le fo mai mo mai nisi so na tu la lo lima o savari ngu ale kua because o lawa uloa to me na fa iloa ile tu ia ta ultemina ele o se nganga o le tu ile o so na nganga le nganga lai e mai ku hallelujah praise the Lord hallelujah o savali ku lo ku o mali la o ke la ku sai o ke o lo tu lo matua ko so ke o lo ku lo matua ai fa palasi do la lo maku fo ile ko kolo mai ko ngole o le afo ngole mea kusa o ke kaukango ku le lo maku fo ile le ka o fi lo maku lo ke loa o le anganga ile o se anganga sa o la na te fai ma tu auto o le ke mi mo le wo fa le wo lo ko le ma so le ka le she lo ha na a o loa mai le atua ile o se anganga mai le atua ke lo ke kango fa pingi ai fa palasi lo maku la ko kolo ke lo fai mai maku ringa mo lo maku le o nga ko ngor vi inga le o fai mena o ka fio finga lo maku le ko kolo mo lo maku o fio ka fio lai le vala au lo maku lai vi lo maku makolo mai ko kolo me lo maku ko kolo mai le vao o ka fai ka o fi mo vi inga le o fai mai ma lu ke mau de o fo lo maku vo le makau ka fi mai o le anga me le ngi ala va sa walo matua la ku sa kolosia kuale ko kolo lo maku ka u lu mo piko lu mo le foi o falsa ina me la mo ke ku ai ma la ku lo maku la ku faile fal tu fe au o le fe au le mai le ku kilo me fal ku fe au ke o fa ku le se fe au mai le ku o le anga me lo maku so o le ala o le ala e fi nau mai ya la fa to know that's not the spirit of God
You know, even though o lai foi mai, hallelujah, praise the Lord, mea umala nei, o mea umala na fai. O la lava foi mai o le anganga o le atua, umalinga fi ngau le ai. So later on, we just found out, ina ua toe tupu fo i tonu lava o le ainga, ia ma, walu lofa ringa ruenga fa sao loto. I ua a fo ino le me, ina ua manifest loa la ti Apollo, laua i loa la ua vai fora ki Apollo, ua firu ki Apollo pepelo mai, le ai o laua ua upika pinga, le ai o le anganga le hanga. So i tonu le aso le vai aso, ia na toe wala au mai ai, ia le ainga o laua, you know, ma walu lofa ringa ruenga fa sao loto, fa pupu la le tala. E ala no ta ua le vaenga lea, because i lo ia langona, wa over ai le mele i to tonu le ekalesia. No one's picked up le ngalue me for ki Apollo kongo le ekalesia. O la lava e ta alo le ti Apollo i mea nei o vi inga ma fase se ma foi no mea, ma tutupu mea. Ai la lava e vivi i o la foi mai o le anganga o le atua, foi mai o le atua le foi me o le kele o kaimi. Ele o se anganga o le atua. O le anganga o le ti Apollo. Tu sa lava pe fai mai o le mele ale no fai atu e pe i ke roka kingo au ko fa longo kunga o vivi e ngisi ngi ala ko fai fe au. Se ale anganga e fai mai ai. I dis ke me ka ke fa longo ka fa masori. O la unga al mako fai fe au o le fa unga al mako fai fe au. E pe fa le kingo ele fai nga you know it pe sounds nice but actually it's a flesh. It's a pride of life. Amen. Te kakalngona I kula yole. To te lole tato fai me uma maloto mawalalo. Ole ki Apollo. A kako le fa moe le anganga o le atua. E peila o I, fa mai le tala Paulo le whamkalanga e Paulo I. O leanga nga muli le whawhinge lea ma vivi. O au nga ngi o tangata le sisiri ese, la tau te ta lai mai te ta tau le ala o le ola. Nei ma se langa o kala le whinge. O kei loa nga wha pe o kala le lai whai kongo o loku le keminge. La lava le pepese I aka ngako le loku. Oi o lau au ngar nei a le atua. Mai a ta tau tangata le ola. La fo imi mika e mara au ngar le atua ia. And yet, o le anganga le anga, o le aiku. E ma fai fo I la pe no fai atu. Awa ke alu kongo le Anapogi e ke le I prepare langa e kaunga e laku e sa ue, wa ese me wa e sa ue. Pe no tala no nga e alu kongo e, nga alu ki fia kalongo I le atua e sa ue hallucinate fo le I me wa eva ai ai. So anyways, o le vaenga le, I don't know po le ame wa te iwa tala no le na vaenga le nei a fiafi. But just to point out le familiar spirit po le anganga lea vavalo lea mai le ti Apollo le to tonu le ekalesia le taimi le nei e mai e te ofiso swani a te oe o lau sa valinga a tonu te ua e latu ai prophesy mai se si a te oe e no pi kefo le sau tangata ta o mai lo tua na ia o tangata faolaina because the only mafu anga mai le word of knowledge po o se mea fo le a sau lo tangata ta o tu ia te oe mena e fai le tua nai a o tangata ta tonu be careful tele o taimi o ki Apollo because it's a familiar spirit lana to tonu lo ainga nga ke lolo grandfather nga ke lolo me no tilu ta mana te lolo le maina fe mo e lo uma la ia me to na el to ainga it's a familiar spirit ile o se anga o le tua I be careful for ile taimi tau tala ile kama I kongo lo be vo lo ko nga melengi. The sad thing is because you know you know, ile o se spiritual detector, fu ile ki fa pe se detector ka malau Kevin e pick up inga nga le anga ile o se detector. You know, sometimes onin e vivi ile atua. E kei loa le leile kei mia. For me, I'm really sensitive le kei mo kapua ile akua e fa la velave se si la vi inga. O le kei mea wha lawe lawe ka ngaka uloa lo le nganga wha lawe lawe le nganga la sau kong, you know, it's easy. O le kei lo kei mi ngai ka ngaka wha lawe lawe vo ilele. Hey no, ele lo po wa ele wha lawe lawe se nganga o le akua. Ele kei me fe, ei umai ka ngaka. Kusa lava po la ke le ai ke vai o le fe ei ka ngaka o le manga i o lau vi inga o ka ngaka nga. La fe ei wha kasi le nganga o le atua. E ese mea ales ka ngaka ele o se nganga o le atua. E kasi alau wha alongo pele e pea. Kasi alau wha alongo ese lea.
le anganga le ngi ona fo e loa le anganga le Atua e moni mau le anganga le Atua e te oi. Amen. Hallelujah. So be careful ile na fo vaenga ina ia mafai ona e loa wal te lo mea ia tatou te tau mafai a ia tau mafai na tatou malama tatou ha e fa le anganga tatou savalinga. La fiafia nei no fia tala no ile ia le wa umar a fai kula le ki le fe ka kom ka upu so kala ngoa. Hallelujah. But those are good stuff. Ka ko kalangoa because e ao no tātou I loa fu ina ina vaenga e o ina I tātou. I to tonu ole tusi lea ale Isaia. Amen. Let's go there. Isaia le 5:8. E la tātou tara noa I le ka kuma ka upunu fikal ngoni fiafi ole Anapogi e fina ngalo ile Atua. I tono tu sila. Aile I ole tele o taimi e faitaul matai e ono. Aile I fai mai e su ile Anapogi. Na ia ile le Anapogi na fai mai e su ele o se Anapogi. E mua tau mai e su le me le o se Anapogi. Fako aia ka ua mai le me tau le Anapogi. Fa pena fo ila tatou faitau mo le mele tupu ya Israelu I ma le faatino ino latou Anapogi tatou te mai e se ata faataitai ona tatou tanola I le Anapogi fina ngalo I le Atua fa mele Isaia 5:8 ia alanga tele aua le leo iti ia e leo tele e pei o se pu me e faali atu I lo nuu o latou soli tu la fono ma e faali atu I le ainga o Iakopo a latou wangsala. A ua latou sa ili mai ia te au I lea aso ma lea aso, wa latou fia I loa uala, e pei o se nuu ua faia le amiotonu. Ma latou le la foai le faatonunga a lo latou watua, wa latou fesili mai ia te au I faamasinonga tonu, wa latou faalata atu I le Atua ma le fiafia. Se ale mea ua mātou anapopongi ai te le sila mai. Se ale mea ua whaatinga ina ai I mātou I mātou ai te le sila fia. Whaauta o le aso e anapongi ai outou, outou mawai le fiafia mo outou whaatau ana wina outou au auna ia whaia outou ngā luenga uma. Whaauta ua outou anapopongi ia whina wai, ma misa ai, ma ia tui ai le 5 e whai ai le amio leanga. Aua tau te anapopongi e pei o le aso, e langona ai o outou leo I le mea maualunga. E whaapena e ale Anapogi o te loto I ai. O le aso e whaatinga ai le tangata I a te ia lava. E puno wai e alona ulu e pei o le fiso. E fola lona moenga I le ie tala ma le lefu. E te whaingoa e ale nā mea o le Anapogi ma le aso e fia I ai I ova. O I le mafua ino ufai atu ia te oe le inka lesi le Atua I sau Anapogi mangi mea ke sacrificinga. E le interest le Atua I sea, I le kelongi mea aiwa e kao fia mai lau Anapogi. Pe ua e le inu ma e le ai, e le interest ai le Atua. Amen. E le interest fo I le Atua o lau sacrificing o mea aima, ma tūlanga o mea umai e te whaia, mea ai, everything. O le tali a le Atua I lau Anapogi, e le tali mai le Atua ono ua e tango sacrifice mea na? No. Lono winga o la ua, that's mean o lau ngā ruenga lau a whai. O le mea mua, o le tele o Anapogi, I le taimile nei, e mā tele I tātou, o le tātou te Anapogi mō mata upu mō issues. Whāteita inga, e to a tele tangata o lai Anapogi ono whaamasinonga lato a inga.
E whai lo se whaamasinonga o se whanua po se suafa. Whai mai lo re tala al toeina, o mai tātou anapongi a inga pokopoko, kākou angapongi mo re kākou a whaamasinonga. Right? Ia, e ofo e kalesia. O lea lava ni mea lai nei. O lae a whai se whaamasinonga, po lea lava se whaamasinonga, nisi lava mea a ofo inga whi ngau, e whai le anapongi. Mele nā lefo e mai e re tala al tuspa ia, whai upo e wha. Whaauta, ua outou ana popongi ia whina wai, ma misa ai, ma ia tui ai i le lima e whai ai le ami o leanga. Pia no whai atu, o le tele o ana pongi o loo iai nei, o la lava e ana pongi tangata i mō meo personal issues. Ia, pei fo ila o vahenga na ia male tele, o a lavangi mea o ngai ke anga pongi ai. O le kele ngau anga pongi ar ko o kele. O lai anga pongi mo meo mata upu ma issues o lai tupu whanua o suafa o ngō makai ki nganga ilo e o se lako whanua ala awa ke ua anga pongi mo fosi e koe male anga pongi ia. E whai asi ke leo le afianga o le anga pongi lea. Hallelujah, let's go. Wo, si kako aku i vaenga lea pe no whai atu. Kako ore kusi lea le. What's the kusi? I think mua tupu. Si ko ma fo po fer kusi le ele ka ko maka upu. Yeah, so thank you Holy Spirit. Melo te fai atu ia te oe fai tete le whaingo le ana pongi. Mo le ana pongi fi ngau. E ese le anganga ngai fai le anga pongi nga. Mele nai ala ina fai mai le atu. Ai le o se anga pongi nga e loko iai. Ono lai ana pongi ka ngaka ia. Lai ana pongi whangua ma meo mei ngei. Pea no fai atu. So se teime fai se ana pongi. O le a lava le anganga lai ngei. Ke wako whaapea wartelo teime kali mai. Mo se kali o se anga pongi e whaapea la. Io o le atua lai mo me le kali nga. No. E mawhainga moa mai le kali o lau anga pongi, e le o le atuanga moa mai ai, ngā moa mai le ki Apollo. Mai se ala i mo meo kangaka e whi ngau mo meo anga pongi vo i mo meo whangua ma mea le o la kou e onga. Tato ora tusi lea. Wha mai le tala le tusi pa i le kako whai kau mua le kala o le mea na tupu. O ngā kako kau mua mai le aka le mea lea, o lau anga pongi e ke whi ngau ai. E le o se anganga le lei. Wha mai le tala le tusi pa i o le anganga whi nau. O le anganga mai le ti Apollo. Le kalangor kusia ia kopo. Wha mai o le o le tangata whinau. Wha mai o le poto whinau. O le poto whaate moni. It's a demonic wisdom. So se keimi ala ke whingau. Wai fuire le ma, fui ngole me po o le whangua me ke whingau ngei. E le mai le atua lau whingau. Ngai ke whingau whaake moni. Wha mai le tala le tuspa ia le la kako whaikau. Wha mai, ua ma vai ia mea. Sa ia na pota le Israelu, le tō vine Israelu. E lata ane i le maota o apo le tupo Samaria. Ua whai atu a apo ia nā pota, ua whape atu. I nā au mai ia o lou tō vine mo'u e whai mo'u whanua e toto aila au aina. Au wā e lata i lo ufale. Ai o te avatu i a te oele tō vine sili ona le lei i le nā e suyai. Ai a whai e le lei i a te oe, o te avatu i a te oelo na tau i tupe. O na tali mai leo nā pota i a apo, i a whaamamao e Jehova i a te au ono o avatu i a te oele tofi o tamā. O na alu leo a apo i lo na fale, na ti ngā maita, au wā o le upu ua whai mai ai nā pota nā pota le Israelu i a te ia, ua whaapea mai, o te le avatu i a te oe le tofi o lo tamā. Ona ta oto lea o ia i lona moenga, ma whaasanga ese ona mata, ele i ai foi o ia. Ona saule i a te ia o Isabela, lana va, mana whai mai i a te ia, pese ale mea ua tinga ai lo fina ngalo. Ma ele tau mawhai se mea. Ona whai atu lea o ia i a te ia, a wana o whai atu i a nā pota le Israelu, ua o whaape atu i ai, i nā au mai ia mo u lauto vine i tupe, ai a whai ele le i a te oe, o te avatu mo oe se isi tō vine su iai.
ona fai mai lea o ia, o te le avatu ia te oe lo uto vine, ona fai mai lea o Isabela, lana va ia te ia, pa ua e faia ea e oe le malo Israelu. I nā tūla ia, i nā tau mafa se mea, ia fiafia fo i lau finangalo. Whalongo tala Isabela i, fai mai, o te avatu ia te oe le tō vine o nā pota le Israelu. Lea ua faile fola folanga a le fafine leo Isabela, o Isabela ia a apo, le tupu. O ke avaku ia ke oe le ko vinge lea nā pota. E manatua outou, o le nga foi mai kala ai foi, a ngā poka. O ia ai foi, a apo. E le ima ngao ia nā pota e ave ia le ko vinge. A le wa sau le fafinge le anga le fai iai, o ke avakua ia ke oe. Lea le move, lea le mea le fafine le sa fai. Fai mai, ona tusi le e ia ni tusi le ingoa apo ma faa mau wai ilona faa mau faa ilonga, ma ia ave ina atu o ia i tusi i toia ina mali i o lana a ai o e no nofo faa tasi mana pota. Ua ia tusi a fo i ia tusi ua faa pea, ia outou tala ina le Anapogi, ma ia outou tu uatu ia nā pota i le mea sili le nuu. Ia outou atu fo i luma ia te ia o tangata ula vavale to o lua e mōli mau ia te ia whaapea na e fai i le atua ma le tupu. Ona outou tai atu le ia te ia i tuapa ma whetongi ia te ia i maa, ia oti ai o ia. Ona whaia leo tangata o lana a ai, o toia ina mali o eno nofo i lana a ai, e pei o le whi aua Yese Pela, ia te i latou, e tusa mana upuna tusia i le tusina ia ave ina atu ia te i latou, ua latou tala ina le Anapogi, ua tuu fo ia i latou ia nā pota i le mea sili i le nuu, ono mai ai leo tangata ula vavale to o lua malano nofo i ona luma, ua mori mau fo ia tangata ula vavale ia te ia, o nā pota lava i luma o le nuu ua whapea na whai nā pota i le atua ma le tupu, o na lātou avele ia te ia i tua pāo le ai, ma whetongi ia te ia i maa o na oti ai lava lea o ia, o na lātou awina atu lea o nisi ia i Yese Pela, ua whaapea atu, ua whetongi nā pota i maa, ua oti o ia. Ua whaalongo Yese Pela, ua whetongia nā pota i maa, ma ua oti o ia, o na whai atu leo Yese Pela ia a apo, i nā tula ia, ma e whai mo oe le tō vine nā pota le Israelu, na ia le mawhai o na avatu ia te oe i tupe, a wā ua le ola nā pota a ua oti. E ese le anganga le sa kali mai le Anapogi lea, o le anganga fasio tangata, e le o se anganga o le atua, o le Anapogi la lea lai tele na Anapogi e tangata Israelu, lea fo i lai Anapogi o me le teminei, o lo o tātou Anapogi e fo i le toa tele o whanau a le atua, o lea lava e Anapogi le mele o le whinau i mele o la tau e ona. E le o la tau e onga a lai fi ngau vale ai, i to tonu la i le tala lea le atua, whaalongo i le. Whamere tala le atua. Whaupe ono. E le o le nei e ale Anapogi o te loto i ai. O le Anapogi le loto e le atua. Whaalongo le Anapogi e loto e le atua whamai. Ma ia ta tala ina fusi na whaia i le ami o le anga. E ta tala fusi o le amo. E tu uina atu ia sa o loto e ua whaasau wa ina. Ma ia outou ngausia mo umalava o le Anapogi le mana o ile atua. E le o le nei ea, ona ia tofi au mea e ai i le ua fia ai. Ia au mai i lou fale ua mātitiva, ma whaasau waina. A e i loa le ua le lava e te wha ofuina o ia. Aua foi e te lafi ia i la tou o lou lava ainga. Ona ngafoa mai ai lea, o lou malama e pei o le tafa o ata, e ta alise ona tupu mai foi o lou malo e alu atu foi la wami o tonu i o luma, e muli au mai le pupulo Jehova ia te oe.
ona e vala au lea ai tali mai ai Jehova, e te alanga atu ai fetalai mai o ia. O au le nei, pe a fai e te whaatea e se ina le amo ia te outou o le tusi o le lima ma le upu vale. O lea e tala noa ia le atua i ma whaamatala mai ai, le itu a inga anga pongi o lai fina ngalo iai le atua. O lea lai fina ngalo le atua i le anapongi e whaapeona tu usa o loto ai tangata o le anapongi la le nā. Sa anapongi ai Yesu e le i anapongi Yesu mo se suafa makai o lako ungu. Mo le lako ainga, e le i anapongi Yesu mo se whangua, e le i anapongi Yesu e fi ngau o lako a o ngai sao, e le i anapongi Yesu i se si amata upu. O le anapongi o Yesu na mana o Yesu ia tu usa o loto ina tangata. I te tono le tusi lea luka e wha. O lea e te whaitau o tuwai i le anapongi a Yesu. Ina ua uma o na manu malo o Yesu mai le anapongi. O na saula i o Yesu ua nofo i te tonu o le. Tato whaitau mai le. I le mta upo sumar wha. Amen. Maa e kako whaikau a fiong pa i a le atua. Amen. Sili atu nana ilo manatu stangata. Sili ia fionga le atua mai. Ona fo i atu leo Yesu i le mana o le anganga i Kalilaia. Ua longo atu fo i le tala i a te ia. Ua so o i lava le tu uma. Leu fato a uma mele ana pongi Yesu. Amen. Fako a uma mele ana pongi alufu mele ia. Ua o ia i la tau le sunako. Ua vi ia ai o ia e tangata uma. Ua o fo i o ia i Nasareta. Na tupu ai o ia. Ona ulu fale lea o ia i le sunako i le aso sa pati. O lana maasani lea, ua tu i lunga fo'i e whaitau. Ua tu uina mai i a te ia le tusi a le perofeta o Isaia. Ona fofola lea e ia le tusi, ona mauai lea o le mea ua tu si ai le nei upu. O le Isaia e ono tasi whai mai. Ua yo ulunga lea nganga o lea li i a wā ua na whaau mai a te au e fola le tala le lei i e mātitiva. Ua awina mai au e ia e whaamalo i e loto momomo e tā lai le saolotonga i le tā whianga ma ia pupula mato e tau aso e tu saoloto i e ua whaasaua ina e tā lai le tausanga e fina ngalo malie mai ai le li. O lea lana sau Yesu o le anapongi le na anapongi a Yesu o le mafua anga o le alu o Yesu na alu e anapongi. Na alu e anapongi ina ia tuu sa o loto tangata ma ia whaile ngā luenga o le whaola tanga. O le itu a inga anapongi fo ile nā, o le fina ngalo le atua ia te i tātou te whaia. Me lea le ino utala noa au ia i le anapongi mai le kele o isi anapongi. Te le o whai aku e kako ke anapongi ngisi vaenga, au te whai atu ia anapongi ina ia mawhai o na sau fafole le tari tonu ia te i tātou, ina ia mawhai na ngā lue mai le mana o le atua ia te i tātou, pei foi o na ngā lue ia Yesu, ina ua alu Yesu i le anapongi, na foi mai ma le mana e whaape na foi tātou, a tātou o i le anapongi, e tātou te o mai ma le mana. O le tasi leo vaenga afuino le me e se le tāu o le anapongi o le anapongi e umoi foi wale ko iei se ka ua oi. I don't know pa o le telo teimi ia uia from experience wa afuino le mea e pei wa o oi alkanga ka muri lau va ai mea uma ia. You know, we ele ma wale ka ua ia ke oi se fale ke ngofo ai. Yeah, you know, it's nice to have good things, but o wingo lau tala, that's not the most important things ia te oi. Ele o se mea pito e siri nanta ua ia te oi. E siri atu, ana nafi. Ana nafi o lae whaila unga luenga ngafi o lae o te le mido o la unga luenga o lae kuri lau te lai na ngafi. Kusa e kakaunga unga avela unga luenga ka le ongo ngafi au lae kau kope ala unga luenga ngafi le. I le fale lae whai unga luenga. Ai vili me loa ngafi Malaysia uonga. E vili me loa uonga ngafi. O la lai kau makuala o la unga ruenga mo ela kupe. O me kongia o pili. O la lai kau fai kula unga ruenga. Ai vili me loa kwambanga ngafi. Fa mai basta.
Ya o isa ukai mi awa ngoa fi kala ngoa ku. Faku ia o le lau ke kau o lau ke loa lau ke pisi o lai kau kuri lau ukai mi anga o fi loa. Po le ale mea lai kala ngoa mai po se me mo le atua po se makaha upu e fight gaming ai. Ai ke ufa mai ke mai o le isi uso le i o le manga o mia se fa malosi manga o mia le upo le atua o afu e manga o mia kalo le fa malo longa manga o mia fo kalo le fa o kanga o fa longa ku lor ka kalo le fa o kanga mar kalo le fa malo longa o kanga lo ku esero ma o mia le fa ku sa ma ko te lanji ve se nga mili ai si fa nga luenga le ku e si dia ku ka wa le nga e pe a ka u me lo se anga o le fa o la inga sori e se lo ko fia pe o se me fo le lo se ai le lu mo le tua e pe vo le we ka u le anga o ke le isi me ai pe wa ka u ki ke o le anga o ka ngaka amen ia ele o iloa la si va nga le si o vole nga vili mai o la ka u kuri la te line nga fil keminga o ka ngale ia o walo i foloa le lau kire i fa ko pe le o le fule fai le an mako fa malosi a kala ngoi le upo le atua fai le kakalo fa o kanga fai mar kakalo fa malo longa amen ai se ke lo si dia kun ka won me ngai lu mai le atua o le nganga o kanga ai o le loto fo na o le atua amen e ala na fai la utala na ona yai me e le tala tatu tu silia. You know, this is really inspire me. Ile tusia falinga. Ono no fai upos fulmalua. Ile aso no fai tau ia utau le. Tusia falinga. Sumalu fai sumatasi No, ile aso no fai tau ai. Famatala le. Fai upules fumatasi. A ua la tau manu malo ia te ia, la tala noa le angelu, ia tātou le nei le whanau le atua. Whamai ua tātou manu malo ia te ia, la tala noa o ia o ti Apollo, whamai. A ua la tau manu malo ia te ia le ti Apollo, ona o le toto le tamai mamoe, ma le upu o la tau mau, whamai la ia, ua lātou le whaapele pele ina fo ilo lātou wola ua o i le oti. Whamai Whaperetania. Whamai, and they did not love their lives to the death. Wo o lava yolo, o le au apostolo, wo o lava yolo tangata nei. Wa le mawhai ona toi whaapele pele ina. Tau te iloa o le mea muli ale popole le tangata ia te ia. Olo na ola. And that's the last thing e tau fia i ele ti Apollo le tangata. Olo wola, po le a, o ele me kawalo e kawhai e ke fefe ke ua e la vea. Lona winga, o laite manu i lo wola. Right? O tangata ia, wo o i o lato wola, wale o koe mangu i ai. Amen. Wo oyo lako wola ule pe oti e ya oti il finangalo le tua. Ka la il finangalo le tua. O asola. Ia sa ile fale sa ma no foi le ma apartment na ye. La ma pusi. E lua la ma pusi nga ye. O lo ke fia le mangulo pusi a fia vo ile le le nga ile mo vale pe o mai ke fia you know, I love cats. I like cats. O lea lai a fo no le mea. O le si aso. You know, I te o tu ele to yo maloto. You know, it's time for us to move on. Ma ke move lai le si ma te o ese melo ina le mea sa mai ai a mata mal ma fo longa ma. O le mea lai mali e. O lea la amao ese ko yo o lofa ya pusi nga ye. O mafa mai, au si on ponga, ele me whainga mao ma ave pusi o le mele ma ke o ie. Ele me whainga mao ave whaasā le whare le la mao i. Ma ngofu, waksi koru ai, le kako i ngofu i, la mai mau fua pusi. O musu ngai ave au pusi ka kia. La whai mai ia ai fo, si o koru, si ka o, mo maa lusi ale le leo le tua, kaulonga lua mu. Haolingi, ko yo muso ke alu ongolo o lo fa yo pusinga ye. O le winga la tala.
E pe e whapena le wingo le mea lea. O se mea o laua tāo fia oe. Mai lo whai o le finangalo o le atua. Ia peila o aua. Tu salana mana o le atua o te movie le si mea. Ai ona wa avea lo loto i mea o le ai. Loto ia pusi ngai ai. Ua le mawhai e o ngā. O ngā whai. Whapena fo i atonu o ise teimi o wala au o e le atua e te alu se mea. Ai ona o lo wa lo whai lau ngā ruenga. I mai pi o work. Na o tāo fia oe. E mai pi o lo fale. Ai ua whai atu le atua ke alu inkia au o ma whaakau lo fale New Zealand. To o tele tangata ua lato le whai al fina ngalo le atua. Ona o mea o lau pupu e o lato loto. O la lau tau fia i lato. Amen. Mele nana whai le tala Yesu for mai. The enemy will come and he has nothing in me. For mai e sau le o le anga ai le isana me ia te le ai mase mea o le lalo langi le nei, lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. O mea nai tolu fo mai tala tu spa i e le mai le tua e mai le nei lalo langi. Fo mai Yesu e sau le o leanga, ai le isana mea o maua ia te au. A whaila wa e avese i fafolo wa, ia peila wa tau fia hau, i le whai o le fina ngalo le atua, ono le mea le mana o lo roto wa il te mi whapena tātou, fo i mai le atua tātou te movie se si mea. Fina ngalo le atua, ai o ngā lau ngā ruenga, o lau whangau, o lau tau fia i tātou mai le whai o le fina ngalo le atua. Ma le move hele stangata, mai whale o langa le nei, na te le i whai ar fina ngalo le atua, ona o lea, o lai eile mea tau fia i lātou, o i la le whai upu le te whai tau mai i, whamatala tu spa ia, ua lātou le wha pele foi i o lātou wola ua o i le oti. O le tangata lea, whamarita Paulo i tutonu o le kore ni tolo na mata upu e, suru lima whai upe tolu tasi, o te oti aso whai soo, e o ai le ola o Paulo wale o koe popole ai. E o le ola o pekeru wale o koe popole ai. That's the last thing e tau fia i o le ti Apollo, mea le ngai kau walu se mea pe kau fefe. Kau au le kala i kala leve me kau fefe ko viki ke ua ea, wa e mai il ko viki, e kau lako e whaise mea. Asia, like e mangu i lo wola. A o tangata ia no e tala i Yesu i, wo o yo lako wola, wo le o koe popole po le pepesi, le po le alava le wha mai le pepesi, e le o koe popole paule me ia wha ola hinga kangaka i le suafo le ri, e le o koe popole pe wakungu pe kangaka po angi mea, e le o koe popole i kangaka wo o yo lako wola, wo le koe mangu iai, o le tala ino le fina ngalo le li, o koe inga kangaka la ia, whamartara kuspa ia lako ke wha ko i lalo le ki Apollo i le lato, upo lato tau tinonga, malea, male toto le tamai mamoi. Oa, kangaka ia wa, e sauru ki Apollo e kango okunga, wa fiu ki Apollo wrei, kango aku le faleanga le fale, e le popole iai. O le alava le mea kango kore ki Apollo, wrei koe hango iai, ese ha, wo o lato wola, ua, surrender umai le atua, fa mai leo Paulo, o te oti i aso faiso, mea na ring qualify Paulo i mea. O le anapongi ila na, leo te tala noa tuai, i le tangata peo Yesu, na alu e anapongi, sauma le mana, amene, o le ito ainga anapongi le nā lai fina ngalo i le atua. Amen. O le anapongi e tuu sa o loto i tangata. Amene. Ma whai tatu atu tu e whai tau tasi le anapongi nā e le i continue lau tano le vahenga le wha uma le whia whira nei. You guys all right? Isaia 5:8. Hallelujah. Whamele ana pongi lea. Ele ole nei e ale ana pongi o te loto i ai ma ia te tala ina fusi na whaia i le ami o leanga. E te tala fusi o le amo e tu ina atu ia sa o loto e ua whaasaua ina ma ia o tau ngausia mo umalava. Le ale ana pongi lea. Le na ana pongi Yesu, le na alu Yesu whai tau tutonu o lea. Tutonu o le tusia luka na whai mai ai. Woi o ulunga le anganga e tu sa o loto lea. Ma fa el ta fianga la tal no ai ma tu sa loto e mai ma tala il tala lei tu sanga tali lei ai la tala noa ile tu ainga ana pongi lana ana pongi ai so o i leo tala noa tu wai le ana pongi lea ana pongi mo oi o lai te ana pongi ina ia mawhai o na ngā lue mai le mana o le atua ia te oi ia mawhai o na whaonga ina oi whamai le tala le tuspa ia whamai le upua a le atua i le au ngā le waina fau le whangpa utuai po le matua i le ia fau i le ia tuai i le mawhai na fono ai e te lea i le masai whapena fo i la e mana o le atua e ngā lue mai
A o lona pona, e le mawhainanga lue mai le mana o le atua i le tangata tuwai. Mea le nai alaina e alu i le Anapogi ina ia whaato i lalo ina le tangata tuwai. Amen. Whamai le tala a Paulo i le tusi le a Roma o lona mta upu e se fuluma le lua o le nei le au soe o te ai o yatu ya te outou ona o le alofa muti muti vale o le atua. Ia outou tuu ina atu o outou tino i le atua o le taulanga ola male pa ia male mali o le mea le tatau wai ono outou whaia. E le mawhai ona e tu ua, e le mawhai ona e foa ia i le atua se mea o ia e ona. Right? E le mawhai ona e aluaku au maire ka avale le kou next toa e sau e whama le lau kanga whai wha mea alofa kur ka avale le a ola kou e ongar ka avale. E le mawhai ona e to e le mawhai fo ino wa ona e sau wha mea alofa mai te au se mea o au e ona. Se ilonga lava ele o au e ona fato a e sau whai wha mea alofa mai te au pia Kevin wakule ofu lea ma oi. Manga yolo ofu a o lo ofu le mea alofa alisia o na masia na whanau le lai mai lo ofu le vi ele tu fa manu ele tu ele sunga male whanau male ainga manga yolo ofu a. So o le ofu le o se ofu a mua. Aina whai mea alofa mai li stangata. Pese la tofu i taulanga. I e pie wha pe na fo i la lo tino. O lo tino e le o le atua e ona. Mea le nai ala ina whai mele tu spa i outou tu i na atu o outou tino i le atua o oe maau e tu ua lo tino i le atua. O le tino la le na e le o se tino tuai. A e a vea lo tino o le taulanga i le atua o le taulanga i pa ia mamalie le na ufa i atu e iai ngā luenga le tino. Ke roa fe le foka e whanongolongo ka kopai postari. Le leilo waru ka whanongolongo i spai postari wa uma mua. Ina ima whaina e maamlama. E tā ua ona ina ia mawhai ona whaola ina ilo tino. Fo ina ima whainga ngā lua mele mana o le atua i ate oilo tino. Meila ia. Aua fo i tau te amio whaatasi mare neila lo langi ai peitai ia li liwina i le toi fuata ina o tau loto. Ina i o tau sue pe se ale fina ngalo le atua o mea ua lelei. Male malie male ato otoa. E te iloa le fina ngalo le atua, a o ina tuu lau tino i le atua. Amen. E ngā lue mai le mana o le atua. Fa mai lea i ortu si e tolu, a wā o le alofa tu noa o tu ina mai ai a te au, o te whai atua i a te auto uma, au a le whaasiri le manatu o se tasi i le mea ua tātou, le mea o tātou o na manatu ai, a ia mamale manatu, ia tusa ma le tofinga o le whaatua tua ua taitasi ma tofu ai mai le atua. Amene. A ua te manatu i ke sili seisi. Amene. A ua nei e manatu wa fua ilo tino i le atua ona whaongala i o oe le atua. Onga e mangako i la ia, o le whaunga le ke au, o le whaunga le ne. No. Amene. O tātou o mea whai ngā ruenga. No u whai atu mua o le atua o le anganga. E le aisona tino. Tō te le iwa ai le atua o la unga le atua i se mea. I le se aso wea la koe o la unga mai le a koe kong se wharsa. Te o ewa ai o ka ko a kele o ka kalasai o a inga la unga sa la unga i le atua. E kere iwa ai se a kua o la unga. E se a, ona wha mai e su o le atua o ia o le anganga, e le eila se tino o le atua. Lala e sau le atua e su e mai se tino. Ai o le tino le mana o i le atua. O la e su e mai e le atua se tino ea. E mawhai ona nofo ai. E mawhai na ngā lue meilo na mana. Tō te iloa ngā laku le akua o i laku mose. Kusia e soko. Laku mose whai le atua. Le atua. Ke fia wa ai a oi. Me le atua, me o ke fia wa ai a oi. Me le atua, soli. E le eise se mawhainga wa ai mei te hau maola pea. Ona fo i e le eise se mawhainga wa ai le atua maola. Fa mai la ona e oti e le tino le tangata. E o ia mose e le mawhainga wa ai le atua maola. Fa mai la i o tala le atua ia mose. Mose, sau le lau kanga, ele mera lau kanga e whai. Le lau tango e tuu oi tu tonu le vao le papa. Le lau tuu oi tu tonu le vao le papa. Fa mai a ousa vali a pasi lo uanga le lei. Molo mamalu. Ona e loa mai le olo pātua. Ngā le pākua o le akua ngā vai mose.
E le I mawhai ona wa ai mose I le atua, maola pia ona whamei le ise se mawhai, o iu te ilo I le alofa o le atua. Man, o le mea o ka whaila o kala I le alofa o le atua, tau mawhai a le atua e whaise au wala ia wa ai ei mose ia nei, ia wa ai ei le tangata ia te ia. Me ye ui ia ele mawhai na wa ai le kangaka, ele mawhai na wa ai mose ele akua mola. Ele tu ele mawhai. Ele mawhai na eva ai e te uma e ola pea. Ona ele isi kangaka e whai whapenga, alela kua o kongo le papa. Oi le papa. To te lofa matala tu spa I o Yesu o I o le papa. Tasi ale au wala e mawhai ina e loa le atua o I totonu ia Yesu ke riso. That's the only way you can see God. Is through Christ. No one comes to the Father but except Jesus. E le ise se mawhai ona alu le tama pe ale e ui atu ia ke riso. Na o ke riso ala e mawhai ina e loa le tama. O le mea le maali ei. Nga wa ai mose I le atua. E le I koe whamakalanga me mose pe whape I le pākua o le atua. O ke iloa e au ia. Ai nga wa ai a mose ngā uma e marwhi whamakalanga e mose se a. Le eise upan whamakala I le makango fi o le pākua o le atua. Ai penga nga wa ai a mose I ai. Le ilo whamakala. Sea, le matanga o fi o le atua. E lofa mai paulo e le mawhai o na whamatala ina. E le mawhai o whamatala ina le atua. Lona matanga o fia e fau I tae au uma. He is new. Every morning. Amen. E oi whakai au. Keno e angelu le nunga langi la ifo. Matala tu spa ia to ine lusu marwha la ifo. Ma ifo I lumo le atua. I believe every time e ifo ele angelu e furunga wasui le akua. Longa winga ngale e fralo mai. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Ko e fifo kala ko. Asea, e fau wale atua ke mi uma. E fo anko waka e fau wale atua. Asea, e le mawhai se singi whamakala inga lona mata ngofie. Amene. Ia le atua. O le mea lena, e le mawhai e ni upu nga whamakala inga le atua le ke ungai. O lona alofa. O le loloto lona alofa. Na tau mawhai e iwa e tangata. E whamai le apostolo Paulo. Whamai a tuu ina atu o tātou tino. O le atua la, o lai su e le atua se tino e ngā lue ai. Ai le mawhai na ngā lue le atua ia te oe pe mawhai o na ngā lue le mana o le atua ia te oe. A o lai iai vai vainga matangata tuai. O i tau mō marimile tano tuai. O le ala la le nao lo walu I le anapogi e matatalo whamai Yesu. O le itu a inga lea. Mana tua lau vaenga inga lea mwhainga wha malo lor ka mai kiki fo I lea mai lili onga o lea. Le whamai Yesu ono tau le whaatotu. Ai whamai Yesu whato a sau I whafo I le anapogi matatalo. O le ale uinga le tano ai. He's talking about the unbeliefs. Po le whaatotu ala I tutonu o tangata nei. Whape nā fo I oi. O le anapogi matatalo e sau I whafo le whaatotu ala I tutonu ia te oi. Ona mawhai lola ia, ona ngā lua mele mana o le atua, ke wha malolo I ngā ai, so osko ai ngā maia, e mawhai ngā wha malolo, maritala Yesu a peir ko wha kua o le forcing api, e mawhai ngā ko wha ia kui lea, ile maunga si kia maawe. Po le a lava le mea mawhai ngā e wha kua. Asea, onga o laua. Amen. O laua ngā lua, wale eise limit o ngā lua me o le atua, tato atutua tu si lea asalamo. Amen. Salamo lona mata upo e fitu se fulu male valu. You know, I always believe back then ele mawhai se siona ta o file atua. E ile aso no fai tau al tusilea. And it's so interesting lo tau o tu fai upo e luas fumatasi ele fai upo fatasi. Fai upo fatasi. Fai mai na lātou toi tofo lava ile atua ma lātou faa ono ile pa o Israelu. Yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. O lena whapea ui ele mwhainga e kaofia le atua. Yet, whamatala tu spa ia, o lena ta ofia tangata ia pena lātou whaatapula aina le ngalue o le atua. O le atua na mawhaina whaile vāvenga ia I kangakangi, ai wale mawhaina whai e le atua. Ai sea, wa ta ofia tangata nei le ngalue mai o le atua. Same thing ia te oi mau. The only thing ele mawhaina whaonga hina o ele atua, because you limit God.
Wa e tau fia le mananga ngā lue mai o le atua, e ke whai aise mea sili mo ia, o e kau fia le mana o le atua ngā lue mai e ke oi ke whaakuinga aise mai, e ke whaamalolo aise mai, o le a lava se vaenga o te tonu, o laua limit o e le atua, aua lai te limitinga le atua. Amen. Because wa umanga provide le atua le grace, ai mana o mia o le faith. I le atua, whaatua tua fo me wa umanga ia, kauko, wa kauko le atua, i ate ia. Wa kauko le atua wa whaopopo i le kauko, e tusa malana folanga in better promise. Amen. Hallelujah. Awala ne i e whaavaivai lau sāvalinga ia e loa. O le anapongi e mana o i le atua, ia iai le tangata, tau te loa, a e tango e su ele loto o le atua. If you open God's heart, ti ukako aku kako va ai ko kongo loko o le atua. E ke su e ngā kunga le loko le atua, ngā o ka ngaka mea le kokong. It's all about man. Man. Ngā o tangata. Ai ke su e ngā kunga le loko le si au ngā le atua. O le fale o le ka avale o mea umai e ngei, o la umea ai o mea umare e ngei. Right? Tau te loe mana o le atua ia e alofa i le atua mlo loto atoa, natu atoa, malou alofa i tangata. O le atua la e whailanga pisingisi, o le pisingisi kangaka ele se pisingisi kupe. Yes, his heart is all about man. Saving man. Relationship. O le loto le nā o le atua. Amen. O le loto atoa o le atua o oi. Te loa lena o vatua le whaatita inga na vili maisia uo le ana nafi o lai o te tautata noa uia ile afo. You know, to be honest, o lai whaila la ufu inga ruenga o lai kuri la uia kaimi. But something inside of me le teimi e wala au me i tangata, so se teimi e wala au me i tangata about anything I se meo sa wha malo longa po se mele na, e tu ule leia unga ruenga lai whai. Yeah. Ai mesi ape a whai o se tangata o lau mana o mia le fsosoani ma le tatalo le wha o le tanga. I say, people don't care about how much you know about the Bible. They only care how much you care about them. Right? E o e lau whanau, e reka kai pole lau whangau pe kerenge au kupe poangi au mea, pauana me pole lau watari pe eke alofa yanga ia pele ai. Wha pe nā fo ila hau. Te loa le ilo e aso na sa whai lau tala ile atua. Pe ngā fo iau, e le imo so pole pe pole le akua lolangi. Pauale meo ke concern e alofa lo atua ia te au. The answer is yes. Pe ngā o au warka ngaka lolangi ringei, e sa wai e su e maniu mo au. Even if it's only you in this world, Jesus will still die for you. That's how much he loves you. And me. Amen. O le mea fo ila le nā I lo utangata. Kusa lava iwa o ya tātou mea fo ina elai. Tātou te le iau ia. O le ale wingo o le atua pe awhi le alofa le atua ia ti tātou. Mea le nā elai ino a keisil to o tele o tangata. La tau te whai mai. O le atua na o hao ia lātou I mai ia o hao ia lātou I whaafi tāuli. Wha ese a lātou tupe. Wha mativa lātou. Wha mai o le atua. It's not my God. It's not the God of the Bible. No o whamatala ina, le whaata inga I le afo, I le asālena te nei, I no asola o ulai titi. Sa whapeona o afo, masani na whai mailo le afo, le tala o tina te awa, so se kei mea la kua ka avale I kua le mako whali, masangi anga o kua moe o ni mea le ngi asoro muri mea ka avale I kua I kei minga la kakifiki ki ka avale, I asora waile, si ka avale le mako ainga. La lai, kei mea la kua ka avale o kua moe, me fwere, po aile o sauru ka avale si o ka oso I lunga voile. E masangi rang whaasa o ki ngā. San, au nge koe kua ngā. Au koe e ke la ver ka avale. Ai la le aso. Sa la koe ka avale. Ai ule whaalongo ro leo lo ki ngā. Solo muli koe ka avale suki a umawheko ai male ala. Ke ronga ngā ula vea ka moe kulomo lo ki ngā reke minga. La koe lo ki ngā si I mai au reke minga sa lo ki ngā. San, wa aila I le mereng o whea koe ki oi. Ngō wha iaku ia ki oi. E aua e ke, koe halu ko o ke la vea, aile ngā ue la vea. Lewa tango lo tina o o mai ia o ino ua o la vea, ke mi ngā, au koe i o kangi ar ke mi ngā, o le au le leo o nguku pe au kangi. O lo u kiuti e yaso la pe au kangi. O lea la, ai wakele le koe fia kau o se polo ki ngā kai kar ke mi ngā, a waka kangi ka ke musu ke uko e fasika I kar ngā kai mia. O lea la ua tango lo tina o mai e te au.
o le winga lau tala, e le sa olo usau o fai atu ia te outou, ko keiloa. O le alofa o ki ngā iau ia sola ulai kiki. Mea ngā kango ilo ki ngā ku leia u kuar ka avale se i soa uar ka avale, se i ua awa o inga ile mea ngā o le leu ska. Wai e o alto ngā mawhau fauna i leile tangata le teimi nei, wa kango lea kuaku se mai i ala kou, inga i ala kou i loa ai sala mō, inga i o la kou i loa ai. Wa ese la ko kupe si o la ko ha o inga ise o le a lava se vainga fo ilele o le mele na la wa fai e tangata e tau ma fai fa pe o makiva fo me o le atua ele sa o lo fai atu o le lo fo tina ia te una tu le ia o lo tina i tu ta vale se iso se i o inga me no o le lo fo tina ia te una na fai mai ai san au nge ko ka mo e ko o ke me sa ka vale au nge ko ka mo e ko o ke me sa ka vale ai le mawhai loka fio ki ka avari ia mea fo le mo le un ka avari mako ai ngai laso ia le la waka le ho ka malo le la ve ai o le winga la tala e fa pe na fo God is good and his mercy endure forever for me tala tu spa ia afai o ko ele hanga to te lo ave me le mau to fa nau ele si di e ala le atu le ko ke a o le ko fa ngau i falawa ko ke ave ingi ala le fai aku se i ai ko ke ave i se ngaka. Nei ma se matua valea fa pena e o le atu lana tama i se mea le ai ama i se mea le anga fa pena fo ila le atua. So se mea le ia o lai mana o le atua i le mea le and yet o le tātou te play minga le atua i mea le anga. God is good. Aua te limitinga le atua a sui lo mafau fau i le atua le ke o ngai o ke le i o suinga o lo wolanga. Asia, langa leu e ilo le akua le kengeo le akua alofa ke ilo e ke le koe langonga so fio kiuti lumo o afu lumo le akua e ke langonga lo sa o loko asia la ke ilo o lo ka ma hey daddy hey papa amene la ia ile lua maftanga ke lungo le wala ke le popole asia la pui lo tama ia te oi hero la manga o le tu e kausia ki oi au le ngia ke kule ia fa e o le akua ia le akua fo i e le valea le akua me fo ngau mama i ngi ai e le valea le tu no God is good he is always good and his mercy endure forever fa manuia le tu e lau fo lau nei va yaso i le alofa mlanga le o le tu i lau sa valinga ia fa peona vea oi o se hipu fa mama ina ala le anapogi martalo ia e anapogi fa nga ina oi le tu fa sa lo to ina oi ono Yesu Keriso Amen. Le tōl mātou ta mā wha manuia i lau whanau, wha longolongo re nei a fiafi, wha manuia i lau upu, ngā lue le mana o la ua fio, o a in wha atonu ia te i la tau, yala o le ami atonu, ngā lue pēr la ua fio le loloto. Le lau tele, ma le mauolungo lo wolofa ia wha iloa ia te i la tau, ta mā olo e mana o e wha o ngā hina i la tau o ni mea whai ngā luenga, mo o e malo fina ngalo wha a fōidivi inga ia te o Yesu Keriso, lo mātou wali, mo lo mātou whaola, ono lo suafa, o ole mavala au tuai nei. Amene, amene. Ia, vi ia le atua, o le tātou whaasoa le nā, o le wha maalosi nā le nei a fiafi, ia, e fisoa soani lau sa valinga, ta le tonu o lo wha pēa o nā, ngā lue pele mana o le atua, ia te outou, ia wha peona ta i loutou soifua, ia malo nei ola, ia le lava yaso. Ia, o le ale eisa tātou pai postari le astofi nei, ia ono nisi o tuatuangia, o le a wha peona e lo tangata i le aso tofi nei, o le ale e mawhai ei, ona whaatino ina tātou pai postari, o le tātou wheloha i le aso saa. Ia, ma le, toi a mata tātou pai postari le vai aso le ala asau, o le tātou wha mua, ia vi inga i le tua, ono mea uia whaia mo i tātou, whaaftai mo i lātou o lo shea ina tātou prokalame, a whaia le te mai moa mai, ia tango lo shea tātou prokalame, pe a mahea ona e mai moa, a veo se wha manuianga, ia i se isi, ia, ono Yesu, ia tātou toi whailoai, Kevin Uruiva le nei, a lofa tele mo outou, wha soifua ia.